Мына туугандар, катталуучулар, бүгүн 16-сы күнгө жума 16-июль 2021 жыл. Кара Суу базарында турам. Бүгүн жума күнү Кара Суу базары толук иштебейт. Өзүм жумуштарым менен келдим бүгүн Кара Сууга. Сиздер үчүн 1-2 видео тартып кеткенге аракет кылам. Силер дайыма иштейсиңерби жума күнү? Жума күнү сырда иштейм. Кандай жаңы көйнөктөр келди? Турецкий стилдеги. Турецкий стиль. Производство да Турция? Бишкек. Бишкекпи? Материал кандай? Атлас. Атлас. Балары, размерлери? Размер 46-52. 46-50. Итальянкалар бар, аналар. Итальянка. Маркада 48-54. 48-54. Мынада новинка. Басы балар? 1,5 миңден. Жарым. Новинка. Мыналар запахтардан бар. 5 кылар сапасы бар. Платье с запахом, да? 1300. Расцветкалары? Мыналар кара? Пешка. Размери кандай дедиң? 48-54. 48-54. Bunlarda жаңы келди. Bunlarda 48-54 пошемерка. 1300. 1300, да? Буларчы? Bunlar 1700'den. Bunlar 48-54 размер. Bunlar турецкий, bunlar da 1,5 миңден. Bunlardan var. Новинка. Мына сен кийип турганы? Канча басы? Размери? 56 размер 1800. Ткани кандай? Дубайский шелк. Дубайский шелк. Аябай сом жарашат экен. Басы канча басы? 1800'den басы. Башка жерлерде барбы, жокпу? Жокпу? Мага жакты аябай. Размерлери? 50-56. 50-56. Дубайский шелк дедиң, Дубайский шелк. Жарашыгы аябай жакшы. Тигиликтер. Тилешине сонун көйнөк. Көйлөбү? Hazır. Başkada aldık şu. 2 пачка. Geçen 5 başka bildiğinde. Yüzlü 1,5 Оптомго дегиң, да? Жоқ, мындайлар өзі сатылы. Оптом. Аз эле калды азыр. Оптом деле сатабыз біз. Бул көйнөктөрдө новинкабы? Новинка бар да, новинка. Канча? 1200'ден, онделе. Шифон экен, да, материалы? 1200, да? 1200. 1200. Бул кыска көйнөк экен. Булардан бар, чоң аялдарга 50-56 размер. 1300'ден, буларда 1000 сомдон. Булар бар, пошемерка. 64'ке чейин размерлер бар пошемерка. Свет кандай? Прада. И неме? Батис. Батис. Бишкек жакшы тигип атышыптыр, бизде дагы. Пошемерка? 58'ден 64'ке чейин размер. Чоң аялдар үчүн да бар экен. Малина свет. Бир эле ушундай светпи? Канча басы? 1200 кылып берем. 1200. Пошемерка да, bu великандар. 1,5 миңден вечерный. Буларчы? Мыналардан бар, булар жакшы көйнөктөр. 1200 кылып берем.
1200. 2 қара сеткасы бар. Мыналар бар, чоң ээлерге. Обманка. Обманка. 50-тен 56-га чейин размерлери башемерка, 56-сы 60-га чейин чыкты. Обманка. Материалы 1800. Материалы корейский сетка. Корейский сетка. корейская сетка. Onun 2 қара сеткасы бар. Ағы, розовые. Так, bu көйнөктөр кандай? Бәрін тартмаса. Ушу бая тарттым да. 1700 қылып береміз. Бұл да корейский сетка. Мұнда бар шифон. Фетровка. Мыналардан келді, жам келді. Мыналарда новинка. 1,5 мыңдан. Мыналар бар турецкий. 1800'den. Турция. Турция. Біреу қалды. Вечерний. Біреу қалды. Мыналар да турецкий. Булар канча? 300. 550 штаны менен. Размерлери барбы? 46'tan 50 kadar var ya. 46, 50. Бишкек Пошев же Ташкент ба? Bir şey dedi. Мына Прада, материалы Прада экен го булардын. Bu 850. 850. Халаттар кандай? Allah'tan 650. Кош бойлуу аялдарга барбы халаттар? Şu boylular kaç olur? Hazır. Бул халаттар канча болуп атат? Bunlar 1000 sonlu. Шыма мененби? Benim sonlu. Размерлери барбы? 1 1X, 2XL. Спортивкалар канча? Böyle bir insan. Көйнөктөр. Галстук 750. 550. Халаттар канча болуп атат? Яточный штаны менен. Канчадан? Жогоркудагылар побочный. Алар 480'den, алар неме? Площадка материалы. Канча? 300'den. Налардан бар, на Колумбия дегендерден бар, ушулардан жакшы. Асты караттыраак десеңиз, надан бар Адидастардан. Жогоруда площадкалардан бар. Балары канча балары? На Адидастар 400'den 300'ге берем. На площадкалар 300'den. Жогоркудагылар 480'den. Детский кепкалар? Детский бар 200, 250, 300'den. Шляпаларчы? Детский шляпалар 250'den, панамалар 200'den. Uzunu 1600, kıskası 1,5 deydi. Turция. Материалы кандай? Новинка көйнөктөр экен. Жаңы. Размерлери кандай? Elif'e çeyim be. Kıstıksın elif'e çeyim be. 4'ten 50. 4'төн 50 чейин экен. Новинка Турция.